mi, da li bih mogao biti naslikan na nekoj fresci u crkvi, moj lik? Vaš lik? Da li je to izvodljivo? Može kad postanete svestitelj. A ne može drugačije da postanem donor ili ktitor, tako nešto? Ako ste ktitor neke crkve sami sagradite, onda po blagoslovu episkopa, ako episkop dozvoli, onda možete se naslikati. A ovako ne mogu na već neku postojeću crkvu? Neka postanete svestitelj, onda može. Aha, dobro, u redu, hvala vam puno, prijatno. Sam Svetog Pantelimona, izvolite. Dobar dan, poštovanje, ovde je Predrag Mitrović. Hteo sam da vas pitam nešto. Da li je ikako moguće da ja budem naslikan na nekoj fresci u crkvi? Ne, to je nemoguće. Ali kako? To je neizvodljivo, zato što postoje kanonski uređeni likovi koji se slikaju svetitelja. Dobro. I to je ono što se prenosi. Nemoguće drugačije lik. Ali ako bih ja bio možda donor ili ktitor crkve, da li bih onda mogao? Možete ako date za cijelu crkvu, oslikate cijelu crkvu, izidate i napravite, onda možete. Znači mora tako, ne mogu na već neku postojeću crkvu. Samo ako budete napravili cijelu crkvu od temelja do krova, oslikali sve završili kao ktitor, to je ktitor i to se zove ktitorstvo. Ostalo sve što dajemo je priložništvo. Tako bi onda mogli da zatraži se blagoslov pa da budete. Aha, dobro. U redu, hvala vam puno, prijatno. Hteo sam da vas pitam nešto u vezi oslikavanja fresaka. Aktuelno je to, pa sam hteo da pitam da li bih ja mogao biti naslikan na nekoj fresci. Ne razumem kako mislite u kom smislu, s kog razloga? Pa ne znam, onako želim da budem naslikan na fresci, da se nađe moj lik, kao što imamo primer, čuli ste verovatno po medijima da se Bratislav Gašić naslikao na zidovima crkve u Kruševcu i onda isto sam i ja tako hteo nešto, ne znam da li je moguće tako nešto. Samo trenutak pa ćete damo čovjeka koji će da vam odgovori. Aha, u redu, hvala. Halo? Da? Dobar dan, poštovanje, ovde Predrag Mitrović. Izvolite. Hteo sam da vas pitam da li je moguće da se fizičko lice naslika na fresci unutar neke crkve Ne razumem, da li je moguće? Da se fizičko lice, evo ja želim da budem naslikan na fresci neke crkve i da li je to moguće, da li je to... Ako ste ktitor crkve, kako da ne? Znači, ako ste u mogućnosti da budete samostalni ktitor crkve, dobro. Znači donator, ktitor ili onaj koji finansira crkvu, čak imate pravo na to. Da, je li to nebitno da li je crkva već izgrađena ili mora da se izgradi iz temelja pa tek onda? Iz temelja. Znači ne može ovako na već postojeću crkvu da se nađe moj lik na nekoj fresci na zidu? Pa ne može, kako ne može. Znači mora da budete ktitor. Aha. Mora da sagradite crkvu da bi bili da bi bili kao ktitor uslikani na fresci. Da se sagradi crkva, da se freskopiše crkva, da se kompletno završi. To su ktitori priložnici. Da, razumem. Tako, prijatno. Hvala vam, prijatno. Molim. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, ovde Predrag Mitrović, hteo sam da vas pitam nešto. Aktuelno je ovo oslikavanje na freskama. Recite mi, da li bih možda ja mogao da se naslikam na nekoj fresci? Da li je to ikako moguće da fizičko lice bude naslikano na fresci? Samo svetitelji. Molim? Samo svetitelji se slikaju na freskama. A znači samo ktitori, samo oni koji doniraju crkvu? Pa ne, brate, ktitori slikaju, koji daju pare, oni daju pare, umetnici slikaju, ali samo svetitelje. Aha, a recite mi, bih mogao ja nekako, ja bih dao pare, donirao... A kako, da te slikamo kao svetoga koga? Pa je Predrag. Sveti Predrag Mitrović, a? Da. Pa kako može to?
zovu. Znaš, ko kanonizuje Ceciliju? Pa ne znam, ali evo sad je to aktuelno, videli smo da je... A gde si vidio parohija civila da bude slikan tamo, a da nije proglašen za Cecilija? Pa videli smo Gašića, evo sad naslikano. Gde je naslikan Gašić? U crkvi u Kruševcu. Pa kak je on naslikan to? Neko se šalio te neko. Znači, nemoguće je da je... A ne možeš ni patrijarha Pavla naslikati jer nije proglašen za Cecilija. Znači, samo ko je proglašen za svecem... Samo ko je proglašen Cecilija. Da odeš negde u pustinju, da se podizavaš, da postiš, da se pričešćeš i da budeš čudotvorac, znaš kako, i da dolaze narod kod tebe, da te i celiš u ono, i crkva se posle proglasi za Cecilija. Da, i tek onda bih mogao da... Tek bi onda mogao posle upokojenja, kad se dokaže i pokaže da si sveti čovjek. Aha, dobro. Dobro, u redu gospodine, hvala vam puno i hvala vam prijatno.